na Silvia mo lugar mama diri sa kon ila murag sa tawag na village nila. Murag ako memory pasat ko dami rin memory kinalang pa dito naglain memory 128 murot yata yun. Kuhan man, ligon na nila construction nila eh. Solid na. Standard. Na mga pang scrap ito. Yung scrap na no. Scrap. Na scrap masigasa. Yun naman yung kuwansan para kuha basura. Ano? Nagikan na government ano? Olimpio na kalsada. Ano? Olimpio na kalsada sila. Yeah, eskwela na yun. Eskwela. Dapat na dalan din ko. Dapat na dalan kasada din. Yan sa mga eskwela sa. Ang eskwela din kasagaran nara sudunon. Dindot mga eskwela nara sudunon ano kay nara sa beres ato diya sa Cebu nara kasagaran nara man kilit sa highway ato ka mga sample padung sa Danao City padung na mga karnon puro mga ara tupat sa kalsada mawala nagi cost sa traffic. Dindot mga eskwela nara sa sudunon kana sudunon sa mga sudman sikinan ana dili kilit sa highway. Na yung mga park diri. Kini muske wala ni. Na yung mga muske diri. Ala. Lagi ka na marites sa diri. Wala mo lagi marites diri. Lagi marites ito. Kami na mga Cebu na yung marites. Yung park na yung mga gym. Libre na ang gym. Lagay playground. Medyo basta yung puno mo. Medyo mga puno basta yung
Tanga yung coffee shop dito. Kung gusto nila coffee shop dito. Sige, asa na yung coffee shop? Kita ka tisyo ano Kumasaya si Zara. Şarkı gibi. Çift. Söyle çüşme. Kardeşim. Futbol oyunu. تو فوتبال فصل هست مثلا نه مثلا ورزشی کروسفیت یا داروخانه یه لباس روشی جایی رفت آقا بانک دیگه اینجا میشه پارک کنی یا نه باید مثلا پارک نکنی نه میشه پارک نمیگی اینجا پارک نه میگیرم تو اصول را تنگری murang naik mga kuhan dia naik mga sila naik pomegranate juice murag lindot mo sa tanaw sige na ito lang tayo ito kacawin ang payo ng chira mo pa تابستون کل تابستون میرن اردو میرن فکر کنم Bini rasa ini sana jus saya keras lah jus sabat dia nah maga ice cream satu nah satu ice cream nah satu maga jus so kaon udah run aku lu kaon salam follow dia dia zaman خوشی میخوام بچه هم خالی انا حالا هرچی میخوایم بگی یعنی دور بشیم دیرگه عید میرم چون فیلم برای خارج از کشور چون فالوده اونجا نیست کدوم خوشمزه تره؟ بله؟ کدوم خوشمزه تره؟ فالوده انار رو یه لیوان فالوده است که روش آب انار ریختیم و یه اسکوپ از خالی وانیل داره اما فالوده سادمون یک اسکوپ از خالیه آقای فرهادی فالوده هم شربتش آماده هست دویسته خب همون انار اینا میده میگن شربتش آماده نیست چون باید از یخ زده ماما تازه می‌خریم برای هم خب هر نوع فالوده آماده است فقط من بگین چی داره توش من میخوام بگم خب فکر نکنم کنم فالوده وقتی شربتش آماده نمیتونه هر نوع اصلا هیچ نوعش نیست والا خب آره آماده است باش It's ready to make it follow the bale follow the pomegranate follow them then I will wait for them to choose the ice cream چی میخواین؟ ما دو تا منو داریم هم منوی آب اناری داریم که آب انار رو هم منوی شیرمرغ و بار سبز قهوه داریم pomegranate از اشهای سالن از آقای که دایی چی میخوای داری؟ قهوه میخوام شلوت کنیم راه نمیش میکنیم آبی به میخوای یه چیز؟ هر چی که خودت میخوای بگیر دیگه زود باش چه خواهر دادم So you're gonna choose. It takes a lot of time to choose. تو گاهی ممکنه یک گاهی. Which one? کدومی که میخوای؟ خب بگو با خانم ردیف کنم. من فالوده انار میخوام یک دونه. اینا آب انار. ولی چیزه دیگه ما تازه است. دیگه چی داریم؟ غیر از آب انار. آب انار آب زرش داریم
کلا همه آبیبا داریم آب خالدی، آب شلوغی، یک آب زیرش که من میگیرم. آب زرش که اینجا قبلا به این ترتیب همه خواستیم سه قبلا. چهار سال پیش اون ور بودیم. آره آره، تو هم اون ور من رفتم گفتن اینجایی. آب شلوغی. یه قهوه قهوه با چی میخوای؟ قهوه سرد کن. She wants one cold coffee. این اصلا نمیخواد. بگیر دیگه. چی میخوای؟ Okay, he wants blackberry. And what else? فقط همون شاتوت میخوای؟ blackberry شاتوت فارسی. دو اسکوپ خب یه اسکوپ دیگه هم چیز دیگه انتخاب کن. خب یه طعم دیگه انتخاب کن. دو تا طالبی؟ انبه نمیخوای؟ بناسی هم blackberry and mango. Oh, so we're gonna eat now, and they have fresh juice also here. The fresh juice is from the orange, banana, and they have celery. Celery is juice. This is the first time I see celery juice. Nakaka public mo English ako kasi maadlok sa mga labag ba. So sometimes it's like that. You have to take it easy. That's the processing of faluda. Yeah, don't know faluda is one of the traditional Persian foods, and yeah, chalo. Faluda برای من بود. قهوه. So faluda is one of the traditional Persian food, not food like a snack. So, ببین. همینجا میخورم. One of the Persian style. So we're gonna taste it now. And the taste is like some kind of ice cream. Can? نه این عادت داره. Can? نه خواهش میکنم دیگه قهوه سنگین ها. is a kaon macam minum macam coffee, iced coffee. Iced coffee is medyo magkuhan siya, isog na siya. So, magutan na siya. Okay na kaning na double coffee, something like that. So, siya magana siya mag coffee. Ako pag-umangkon. صحبت کن. خودش هم استوریا بریم اوه من. های. سعی های بزن. مثلا الان داخل کافی شاپ. بلدم به فارسی بگم. بفهمم. دانش آموز اینجا زیاده. آره اینا احتمالاً مدرسه هاشون امتحان دادن، بعد امتحان اومدن. هنوز امتحان شروع نشده. آره. اینجا خیلی صحبت کن دیگه. اینجا کافی شاپ. کافی شاپ. احسن آره درست میگی. کافی شاپ. آیس کریم. آیس کریم. اوکی. Hindi magana istorya mga English. Pero two scoop. nasa mga two scoop. Yeah, ice cream is shot. Say blackberry and one scoop blackberry, one mango. Mango and blackberry. Yes. So
Ora na ila mga coffee shop, very small coffee shop. And they had a bit. دلشون خواست شما رو ببینن. Yes. خب ردیف خب بیا اینجا ببینیم چیزی من بخوریم. بهش گفتم که بهم گفتن که چیزی بهش گفتم که راک. یک روز چیز کن. یک روز دعوت کن همینجا. اینجا؟ هم یک آیس کریم بزنیم هم. فقط خونه‌اش در همین نزدیکاست. نگیشون همشون تو محله. یک روز ردیف کن. That one is you go up is for VIP. Very important person. And then musakar ka dito. VIP nila guys. I think it's VIP na. Yes. بستنی میخواه برم بگم بستنی کنم. Nanti yorum again. So after we order, we just sit here and wait for our who was ang narete. Ay para mudahan sila. Guys, ito follow din. Ada ice cream. سلام. Salam. Kani mamnun? امر دیگه ای نداریم؟ Mamnun. Follow there. Follow there. Ice cream, pastani, and coffee. So we بخور على ذي. ما عندنا بخور إنا بخور ده. Kini ice cream sama ga Yummy. blueberry is yummy. He said yummy. The yummy is a blueberry and mango and blueberry. Okay. We taste it. Blueberry. Blueberry? Or blackberry, I guess. So the blackberry. Blackberry. Yummy. Looks like really fresh. چون که الان آب میشه منگو یامی ده بخواد اضافه کنه یخ بیشتر and then mango niya wala yung mango diri so the taste is like kind of murag nag sa ito flavor sa tawagan na murag food coloring something like that it is pero blackberry niya tastes really fresh so diri and diri kay follow the taste let's see the taste of follow the pomegranate follow the it's yummy it's like kind of sweet pomegranate taste sweet and that's something like noodles it's not these are noodles pero murag na noodles ayun Adrian dili ko kay bawon sa igi Dapat sabi ko ba sa yum basta dapat sabi ko ba sa yum dahil sa nasa food ini murag na noodles na siya but the taste is like not noodles the taste is different cold coffee or iced coffee and the taste of this one is ganan jud ko kini follow the jud lami man na follow the taste is really good taste with ice cream and siya sad mura ganan siya iyakon the ice cream naga ni patag iya kamot
بخش